Dobrodošli na Odeljenje za genetička istraživanja. Ja sam Ivana, a ovo su moje koleginice Branka i Marija. Na našem odeljenju radimo istraživanja na 3 grupe životinja, a to su sitni glodari, slepo kuče i slepi miševi, a mi ćemo vam danas ispričati šta radimo sa slepim miševima. Bavimo se populaciono-genetičkim studijama slepih miševa u Srbiji i na Balkanu. Znači, pomoću genetičkih markera analiziramo koliki je genetički diverzitet u njihovim populacijama, da li su populacije izolovane i samim time da li su te populacije ugrožene. Mi pratimo stanje populacija slepih miševa na terenu, obilazimo njihova skloništa, najčešće tokom zime i tokom leta, gde prebrojimo sve slepe miševe koji se nalaze u tim pećinama i vidimo koje su vrste. To pratimo tokom dužeg niza godina da bismo videli da li postoje fluktuacije u brojnosti i kakvi su njihovi populacioni trendovi. Vrlo često hvatamo slepe miševe pomoću posebnih mreža koje postavljamo ispred ulaza u njihova skloništa. Uhvaćene slepe miševe izmerimo, odredimo kakav im je reproduktivni status, kakva je polna struktura. Nekad uzmemo uzorke tkiva za genetičke analize, stavljamo im prstenove na krila i životinje se puštaju. Pomoću tih krilnih markera mi možemo da pratimo migraciju slepih miševa između skloništa u Srbiji, a isto tako između Srbije i susednih zemalja. Jedna od aktivnosti koju članovi našeg odeljenja također rade vezano za slepe miševe jeste rehabilitacija slepih miševa. Rehabilitacija podrazumeva zbrinjavanje jedinki koje su povređene ili iznemogle, a isto tako i mladunaca koji su ispali iz svojih skloništa. Te životinje ostanu kod nas neki period vremena dok se potpuno ne oporave, nakon čega ih puštamo nazad u prirodu. Jedna od stvari koje istražujemo na slepim miševima su i njihovi paraziti koje prikupljamo na terenu nakon što ih uhvatimo u mreži. Ja sam započela svoje istraživanje baš na njima, a kasnije sam produžila u pravcu istraživanja njihovih ektoparazita. Ektoparaziti su organizmi koji žive na račun drugog organizma, domaćina, žive na njegovoj površini i hrane se njegovim tkivima. Slepi miševi imaju različite grupe ektoparazita, između ostalog krpelje, buve, grinje, stenice i drugo. Ja sam se bavila istraživanjem beskrilnih muva i krilnih grinja. Beskrilne muve su specifična grupa ektoparazita koja imaju paukoliki izgled, žive na krznu slepih miševa, brzo se kreću, imaju dlačice i kukice pomoću kojih se drže za krzno slepog miša i hrane se njegovom krvlju. Druga grupa organizama koju sam proučavala bile su grinje, koje su dosta sitnije, žive na kožnim membranama, konkretno najčešće ispod površine krila i također se hrane krvlju. Ono što je mene zanimalo je da li će u pećinama gdje postoji više različitih vrsta domaćina, odnosno više različitih vrsta slepih miševa, njihovi ektoparaziti moći da prelaze sa jedne vrste na drugu. Ono što smo ustanovili i što je bilo iznenađujuće je da su sve vrste ektoparazita koje smo našli u našoj studiji bile jako specifične za jednu vrstu domaćina i nikad nisu prelazile na druge vrste. U okviru istraživanja našeg odeljenja po prvi put na prostoru Srbije smo radili istraživanja genetičkog diverziteta ektoparazita slepih miševa i u tom pogledu smo također došli do nekih važnih novih otkrića. A nadamo se da će rezultati do kojih smo došli u našim studijama na ektoparazitima biti osnova za buduća istraživanja, nove projekte i potencijalne saradnje sa kolegama iz inostranstva. Istražujemo i hromozome slepih miševa. Najviše nas interesuju B hromozomi koji su u stvari prekobrojni hromozomi u osnovnom kariotipu. Nemaju ih sve jedinke u nekoj vrsti. Nisu neophodni za normalan rast i razviće, ali za razliku od aneuploidija oni ne daju neke negativne fenotipske efekte. Kada pričamo o slepim miševima, od 1462 vrste koliko je do sada pronađeno, samo kod 3 vrste slepih miševa je pronađen B hromozom i na jednoj od tih vrsta radimo i mi ovdje na Institutu za biološka istraživanja. Sama procedura se sastoji u tome da uzimamo mali uzorak tkiva, prečnika 3 mm sa krilne membrane slepog miša i od ovog malog uzorka tkiva mi formiramo primarne ćelijske kulture gdje umnožavamo ćelije do broja koji nam je potreban za dalje analize. Hromozome iz ćelije oslobađamo hipotoničnim rastvorom i dalje te hromozome fiksiramo na mikroskopske pločice i onda sa ovim preparatima možemo dalje da radimo raznorazne citogenetičke tehnike bojenja i da ih dalje analiziramo pod mikroskopom. Vrsta na kojoj radimo je Nyctalus leisleri i interesantno je da kod svih jedinki ove vrste smo potvrdili prisustvo B hromozoma. Čak smo našli jedinku koja ima 5 B hromozoma, što je do sada najveći zabeleženi broj B hromozoma kod ove vrste.